umugabo bita General Masunzu muramwakira muri M23 muriteguye cyangwa nimwe byanyu ese arahabwa ikaze ntago ari buyihabwe ngira ngo ibingi buza kunyumva neza cyane ndaje mbisobanure mbive imuzi n'umuzingo ko anytime isegonda ku isegonda isaha ku isaha umugabo bita General Masunzu wazengereje Makenga bari guhangana bakubana ashobora kuza kwisanga yakiriwe mu mutwe w'inyeshyamba wa M23 yamanitse amaboko akavuga ati ndaje kuri iyo mpamvu ndazanye isobanure neza nyisobanure murabizi ngende nyirabyo rwose kanda like ndetse na kanda like zibe nyinshi n'udutima twishi muri comment ubundi nanjye ugira ibyo nyibariza kuri iyi ngingo. Ikindi cya kabiri tujye kuganiraho umugabo bita General Makenga. Uyu mugabo rero uyoboye umutwe M23 n'umugabo mukuru w'igisirikare cyabo yamaze kumanuka ku kiwanja ari kuri tele gukomandinga urugamba tayari. Ese gute abasirikare batagira ubwoba ko baraswa? Uyu mugabo yamaze kuba amanuka ku rugamba gukomandinga urugamba we nyirubwite n'amajwi ye uraje kuba uyumva 5 kwa 5. Icyo nguhaye nikaze gusa nikaze ndabana namukumvisha uyu mugabo uburyo akomandingamo urugamba uburyo nta mikino nimwe abafite. Muri aya makuru kandi turakubwira mu byukuri amakuru utari wakamenya matekwa z'abacancuro bamaze kubafatirwa muri Uvira yewe mu byukuri mu bice bitandukanye ahangaho muri za Kiriba Gatogota ndetse n'ibindi bice yewe ndetse turazimukira tugiye mu Rubarika ndetse yewe na za Kajaga ibintu byakomeye cyane turagaruka kuba cancuro rero. Ikindi cya kabiri turugaruka muri amakuru ndakubwira ko ubu tuvugana mu gihugu cy'u Burundi muri office za General Neva President Ndayishimiye yamaze kwakira abajenosideri abicanyi mu byukuri bakomeye mu rugamba. Ubwo nawe murumva icyo bagiye kuba baganira byose aya makuru ndaje nyaguhereze mu buryo mwe cyangwa ubundi. Aya makuru kandi ndaje ngagaruke kandi nkubwire uburyo ki ubu muri Ruvunge za Sange aho ngaho hose urugamba rukomeje kuba urugamba mwabantu mwe no mbumvishe ijwi rya General Sultan Makenga urumva ari uburyo akomandinga mu rugamba uburyo akomandinga mu rugamba my friend uburyo akomandinga mu rugamba ndaje mbumvishe kuko nta mikino niyi nimwe na gato rwose ibi hari uyu mu general ari gukomandinga urugamba over muranyumva over cyangwa nimwe bya ati over muranyumva nikoye bihera rihera ari akomandinga urugamba Makenga rihe ngo mbibumvishe mubisha amajwi yiwe 5 kuri 5 arimo arakomandinga urugamba 5 kwa 5 ku cyombo ku cyombo akomandinga urugamba raje mbigarukeho hanyuma amakuru ndiye kuba ngarukaho mu buryo cyangwa ubundi muvari nkwanyohereje irijwi ari hiririhe ari gukomandinga urugamba mwumva ukuntu abari muri over uranyumva timanuko kubita aho ngaho ntuharenge. So ndagira ngo mbumvishe uburyo ki abagabo bamaze kubamanuka ku rugamba kuko nta mikino urumva mu akanya gato amasegonda mbumvishe rwose mbumvishe uburyo akomandinga mu rugamba akanya gato rwose mbumvishe gatoya ibintu biri kuba ndaje mbibumvishe ndaje mbibumvishe uburyo ayoboramo urugamba uyu mugabo n'ubona naribonye abafite bwo gukomandinga urugamba ubona naribonye. Hanyuma mu gihe tutarabona ijwi ryiwe nkuko nababwiye turasimbukira muri tetwera warikare turebe ahantu uburyo urugamba rwagenze M23 uburyo yigaruriye ihura nk'ukandi yari yayatswe turava ihura aho ngaho duhite dusimbuka turebe ukuntu M23 amaze kuba izenguruka kandi ibindi bice bigiye bitandukanye byo muri tetwera warikare aho rero ishaka kwigarurira warikare yose ikoresheje tekinike nshyashya yamaze kuba izana mu rugamba. Ubu tuvugana umutwe nyeshyamba wa M23 wamaze kuba uzana tekinike nshyashya mu rugamba kandi nuza kubitegereza neza uraza gusanga izi tekinike zirimo kugenda zibakorera mu buryo mwe cyanga ubundi. Ikindi kabisa turiza kugaruka mu makuru akomeye cyane akomeje kugenda yigaragaza mu buryo budasanzwe. Turaza kugaruka mu makuru ari muri hano muri tetwari ya Uvira indani rwagati aho abatasi
b'abacancuro bamaze kuba bafatwa mu rugamba ndetse abandi bakaza kwisanga baguye ku rugamba mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ayo yose ni amakuru dufite tugiye kugenda tubagaragariza mu buryo mwe cyangwa ubundi. Andi makuru akomeye cyane tuza kugenda turagaruka ku rugamba rurijina rusa nkaho rugiye kwinjira i Bujumbura, ariko mu by'ukuri uyu mugabo akaba yamaze kubasaba abacancuro ngo bagende kumutabara, kandi abacancuro bagera ku 150 bakaba bamaze kugera i Bujumbura. Abo ngabo rwose ngo bagiye kuba bahabaye cyane. Ngaye nguko nuko bimeze rero. Ayo yose ni amakuru twabateguriye tugiye kuba atubagezaho muri rusange. Ese uri kumwe na Nelson? Muri kumwe na nyiri gatambaro cyangwa nimwe byanyu? Muri kumwe cyangwa ntago muri kumwe? Mwaboneka ari mukore subscribe. Nimba turi kumwe andika muri comment ngo turi kumwe. Mva nimwe rero ijwi ndaribuze ariko uko byasa kose reka nze mubwire yongere ari impereze. Yongere ari impereze murabizi. Hanyuma ibyo sishaka no kubitindaho twikomereze mu makuru yacu mu buryo cyangwa ubundi. Munyemerere maze mpere ahanga mu gihugu cy'u Burundi, aho ubu tuvugana umugabo bita General Neva, ni president w'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mugabo akaba yamaze kwakira abajenosideri bakuru mu by'ukuri muri ofisi ze, bakaba bari kuganira ku bijyanye n'urugamba rugiye kuba hangaha mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko M23 byamaze kuba bimenyekana ko yamaze kumanuka 5-5. Amakuru dufite umutwe nyacamba M23 wamaze gusa n'uwinjira mu marembo y'umujyi wa Uvira n'amaguru. Ubundi se bari kwinjizamo amajipe? Ntago bari kwinjizamo amajipe, ahubwo amajipe yari yabitambitse mu nzira. Amakuru mfite nuko hari amajipe barasiye yari yuzuye abasirikare ndetse n'ibikoresho. Mu by'ukuri iyi jipe bayirasiye mu gace ka Sange, niho yarasiwe. Iyi ni modoka yuzuye igikoresho karabutaka cya FDNB, biza kurangira FDNB igitaye iriruka. Nutse ko nubundi bamwe bo bagiye kwiruka nubundi babagezemo bahita bafatwa matekwa. Mu by'ukuri nababwiye ko ahari matekwa zafashwe zigera kuri 38. Hari harimo FDLR zari zije gutanga umusada, ariko biza kurangira gusa M23 ukuntu no muri kano kanya irimo kurwana isa nkaho iri guhiga FDLR cyane, kuko ubu tuvugana turaza gusimbukira muri Warikare turebe n'izindi matekwa zafashwe yo nkuko kare nabibabwiye. Ariko izira matekwa zafashwe za FDLR 38 n'iriya modoka bakayifata yuzuye ibikoresho ndetse bikaza kurangira hafatiwe n'abacancu. Urumva ko rero muri Uvira rwagati urugamba rwamaze kuba rurimbanya. Hanyuma rero abajenosideri bari bicaranye na Neva. Buriya mwabantu mwereka mbabwire, umugabo bita Neva Kisekedi yiyegereje abajenosideri. Dore igihugu cya Kongo nibo bakigaritse. Kongo nibo bayishyize hasi, ni nayo ubu tuvugana navuga ko FDLR ari iri gutuma urugamba rungana gutya, kuko FDLR itaragera hariya nta rugamba rwaye ruhari, nta bwicanyi bwari buhari, ariko batarayifata ngo bayinjize mu indani. Kabila tarayifata ngo yinjize muri, ariko ubundi hari kinibaza. Ariko ntabwo ari Kisekedi gusa, kuko na Kabila yarayifashe ahari ntiyakirira. Munyibutse uko ndabyibuka, ariko urugamba rwa nyarwo, ariko se ko na za 2013 ku rugamba rwa ruharira, ariko se 2013 n'ubundi FDLR yari yaragezeyo kuko ndabyibuka urugamba rutangira rwa M23 rwatangiye kera, ahubwo za 2013 nibwo bari barafashe umujyi wa Goma. Yego nibyo bari barafashe umujyi wa Goma baza kugira. Bivuze ngo Kongo yakiriye umuvumo, yakiriye abicanyi bavuye mu Rwanda bamaze kumena amaraso y'abanyarwanda y'abatutsi. Ibo bakirwa hara muri Kongo none abicanyi bakunda kuvuga ngo reka kubivugira mu migani, ariko ubundi bakunda urumva kubera n'ubundi ibyo basize bakoze nibyo bagiye gukora hariya. Ntabwo ushaka kuza gutinda kuri icyo ngicyo, ariko nashaka kumvikanisha uburyo Kongo yakiriye abavumwe abicanyi, bakaba aribo bari gukereya ubwicanyi hanga mu bice bigiye bitandukanye, aricyo M23 irwana nacyo. None Neva nawe akaba ready, noneho yabajyanye mu buriri mu cyumba. Nani amakuru nikuye ahantu. Umugabo bita General Neva yabakiriye mu buriri mu cyumba muri ofisi ziwe, ngo amakuru mfite nuko bari kuganira sasa, bari gupanga uburyo nabo bagiye gupanga urugamba rw'imberenge rwa nyuma. Ngo bagiye gupanga urugamba rwa nyuma
kuko ngo amakuru mfite hari abajenosideri bari kwanga kuza mu rugamba, niyo mpamvu batumijeho abakuru babo. Hari amakuru ambwira ko hari abavuye i Kongo n'abandi bari mu mashyamba n'abasanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi, kuko mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi hari ibirindiro byabo, bahaguze y'amazu baratuye n'ibibanza, murabizi. Neva already yarabakiriye. Kisekedi yakoresheje mu possible zose ngo arebe ko yakikuraho umuvumo, biranga. Agerageza gushaka kusunikira Neva. Murabyibuka uburyo abajenosideri baganiriye n'uyu mugabo. Hamubwira ati twebwe uraduha iki tugufashe dukubite M23 tuyikore mu bice byose bigiye bitandukanye. Neva aravuga ati ngewe ni mu binkorera mukamfasha M23 ndabaha ibi bikurikira, ati ngewe nzabafasha gukuraho ubuyobozi bw'i Kigali. Hari nabwo twe dukunda kuvuga ngo binyuze mu zenzere ya demokarasi se y'amajyambere se ngo barabashuka. Iryo jambo murarize. Tuzakuraho ubuyobozi bw'i Kigali. Icyo ni icyambere. Kabiri, nzabaha Tetwara Nyiragongo muyobore ibiyanyu, mbahereze Rubaya ibiyanyu na Ngungu. Murabyibuka. Ibyo nabyo abarundi ibyo nabyo FDNB cyangwa se Neva mu gihe urugamba rwari rwakaze rwabaye imberenge, murabyibuka ko n'ubundi Neva nawe barayimushutse. Baramubwira ati izi ngabo zawe ndabyibuka bayihereza umusozi wa muremure, ati iyi umusozi ni mucunga neza, M23 mukayikubita mukayikura ahangaha ndabaha Rubaya. Murabyibuka aribwo Murundi umudede yarwanaga avuga ngo inchi yetu umuzarendo yarita mu gutwe ari kurwana ngo inchi yako naho bakaba bararwanya bagahindamukana ivumbi rigatumuka bakarwana. So rero ni nacyo impamvu bindi kubivuga, umugabo bita Neva nawe yamaze kwakira umuvumo. Niyo mpamvu igihugu cy'u Burundi kigiye kwera micura burindi. Uko niko kuri bivugiye kuri izi kamera, bivugiye anga kuri Ruhuka Empire News. Ibi ngibi mu byumve neza cyane, umugabo yakiriye umuvumo ukomeye cyane kuko ugiye kumukururira no gute. None ibintu umugabo yabonye yikuyeho, ese ubundi ngo ni Kisekedi ari kubigenza gute? Ntandi mahitamo yari afite, nta hantu ari gucikira FDLR zari kumurya ari mu bisi, zari kumumira bunguri. Rero kuzizana nga mu Burundi hano mu kibira yagomba gukora igishoboka cyose akareba uburyo, kuko nta bandi bantu ari kwiyegereza ngo bamufashe, ariko yakoze igishoboka cyose aravuga ati reka ngerageze kwiyegereza Neva kubw'ubushobozi buke kubw'amafaranga nta kintu yifitiye, mwiyegereze mugushukisha amafaranga. Murundi umuriro uyu muriro nikururiye ntashobora kwikuraho, nko gufata amazi n'ubugaruka bivanga ntiwabitandukanye. None Neva nawe nubwo benshi bakunda kuvuga ngo bose kimwe ni bamwe, ariko Neva afashe FDLR no byanya byo finali azijyanye mu buriri, azijyanye indani, none umuvuma abujije mu gihugu neza. Bari gukora inama y'uburyo bagomba gushyira hasi M23 urumva, ariko kandi ngo bakataka n'u Rwanda muri rusange. Ayo niyo makuru mfite biri kubera hariya muri iriya nama. Bakaba bari bamaze iminsi igera kuri 3 bako abajenerali harimo na Prime Ngabo bakoreye inama hano hafi no muri na Kibira bakoze inama. Iyi nama yigaga kandi nanone ku imirwano igiye gufata Bujumbura, ndetse ikiga n'uburyo Kisekedi yabagiye gusinya amasezerano ya M23 abemerera kuyobora Kivu yose. Bari kubirebera hamwe. None finally birangiye uyu mugabo azanye abajenosideri abicanyi ngo bakorane inama. Bivuze ngo rero uko byagenda kose no marwati, ndeka ninjire mu mwandiko mu muzingo wacu twateguye muri aya makuru. Ikigaragara cyo ntandi mahitamo ahari, bagiregeje murabibuka ko mu gitondo abajenosideri babohereje bamwe bagafatwa mpiri abandi bakirukanga 38 ahangaha muri Sange. Habereye urugamba rukomeye cyane. Urwo rugamba rwashaka gufatira na M23. Urumva n'urugamba rwa rurimo ingabo za FDLR. Umva FDLR yarwanye muri Sange izinduka igaba igiteko kuri M23. Biranga M23 irayikubita. Irarwanirwa n'umukukuzo n'abadede na FDNB. Bahita bamagara kuri telefone ngo nimutwarereze umusaga, bohereza aba FDLR. Bohereje FDLR bahageze bisanga mu minwa ya M23 barabafasha. Nta kindi bakoze rero, barwanye umukukuzo, abashabaye gucika baragenda, abandi barahasigara. Ya modoka yari yuzuye ibikoresho
M23 irayisigarana na ya ntwara za ntwara zose irayisigarana n'abandi bafatwa amateko. Tubihuza n'abafatiye amateko hejuru muri ihura n'abafite muri Warikare wenda twaribuze kugerayo. Twabihuza n'abafatiye amateko ihura muri Warikare tugasanga no muri gitero cyabereye mu masaha amwe wagira ngo M23 yari yeze gute yari yamaze kubimenya. Mbibutse ko iki gitero cyabera hanga muri Sange hari harimo drone. Iyi drone mu byukuri ni drone M23 ifite. Iyi drone ikaba ari drone iri gukora yo itari kugaragara kuko amakuru ambwira ko n'abacancuro bagerageje kwishyira muri target ngo bayihige bakayibura ngo bayirase. Rero iyi drone ngo niyo yifashishwe mu gufata amateko abacancuro no gufata amateko azirenga za FDLR kuko ngo baje babareba. Iyi drone ni drone iri gutanga coordonnées. Ni drone iri gutanga coordonnées zaho aduye ari kwerekeza. Ariko kandi ku ruhande rwa Kinshasa abacancuro nabo bakaba bari gukoresha drone nanone ijya gutata ibirindiro bya M23 aho biherereye naho bari kwataka bagana nayo igatanga amakuru ku bacancuro. Ariko ngo ino drone amakuru avuga ko ku munsi w'ejo ngo bayikoresheje basanga M23 yayambuye coordonnées. Ntabwo yayirashe ariko barayohereje niba yaraciye ama connection yawe ni ya technology M23 yayibakuyeho neza ngo ya drone ibura coordonnées. Ariko drone y'intare za Sarambwe yo igumana coordonnées. Mu yandi magambo ya plan C y'amakenga ku rugamba biragaragara ko iri gukora. Urumva ko ejo bundi bari babarasiye itumanaho rya M23 bararasa ariko ngo M23 nayo irasa iniri y'abacancuro. Ayo nama kuri kakomeje kugenda dukurura ku mpande zombi buryo cyangwa ubundi. Rero urwo rugamba rwa mu gitondo rwa Sange rwahise rufata kuri Runingu. Bafashe kuri Runingu ni agace kegeranye na Sange. Yuve muri Runingu uhita werekeza muri Kiriba naho amakuru avuga ko hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane kuko ngo nyuma y'iko M23 izadoginze zikaza kugenda n'amaguru. Ingabo z'u Burundi za FDNB zikaba ziri kurwana ku buryo bukomeye cyane zigaragaza gusubiza inyuma M23. Amakuru avuga ko abahanga bariyo biriwe mu rugamba hariya ndetse na drone zacu ziri hariya ziri kutubwira ko urugamba rwaho rwo muri Kiriba ngo bazanyemo na za Burende. Bazanyemo na za Burende kugira ngo bare ko zasubiza M23 inyuma. Abahanga bakavuga ko ngo M23 yo ngo yajije idashaka gusubira inyuma mu rugamba ngo mpaka igera ifashe biriya bice ku rugamba. Ayo makuru na makuru akomeye cyane dukomeje kugenda dukurura mu buryo mwe cyangwa ubundi. Andi makuru kandi amakuru akomeye cyane arimo aragenda tubwira iki? Amakuru akomeye cyane arimo aragenda tubwira ko mateko azafashwe z'abacancuro ngo zafashwe nazo kandi zigiye kuneka. Burya ngo nazo zigiye ku rugamba. Zafashwe zigiye kuneka. M23 birazibitse. Nibuka ko kandi M23 imaze imisi itangaza yuko nta mucancuro n'umwe uzongera kuva ku butaka bagakongo. Uwo bazafata namwe murabyumva. Babiri already bamaze kubafata. Andi makuru muri ndani kwa ndani akambwira ko ari abacancuro bavuze ko ngo ataruza kongera gusubira mu rugamba kuko ngo urugamba rurimo abagambanyi. Impamvu ngo urugamba bavuze ko rurimo abagambanyi ngo ntabwo bumvisha ukuntu bari kujya kwatakana bakisanga mu minwa aduyi wabo ari we M23. Abacancuro bamwe muri bo rero ngo bahamagaye ibukuru baravuga ati twebwe urugamba turaza kuruhagarika nimutagaragaza gushaka abagambanyi bari mu rugamba. Ikindi sinzi ko ari abagambanyi gusa bamaze kubona ko umutwe nyeshyamba bahanganye uri kubarusha imbaraga tekinike mu rugamba uri kubarusha n'udusozi n'imisozi. Niyo mpamvu rero bari kubona ngo bijyanze bari gushimaho bikanga. Ikindi cya kabiri bari kubona aduyi bahanganye nkiri kugerageza gusubira inyuma ngihunge ngo irimo kugenda ya advancing. Mwumva ibintu biri gutuma urugamba rwabaye imberengerero. None nimba abacancuro abanye Colombia batangiye gutinya ugira ngo abasigaye bo bihagaze bite? Abasigaye bihagaze bite? Ngaye nguko nuko ibintu bimeze ku mpande zose. Urumva rero ntabwo byoroshye ahanga muri Uvira rwagati urugamba rukomeje kuba rohina na 5 kuri 5. Bivuze ngo aba bagabo bashobora guhunga niba dahunga ivumbi yaza kubatumukana. Niba umucancuro atangiye kuvuga ati byewe urugamba ndaruva rurimo abagambanyi bakaba batangiye guhunga urugamba bakaba bari kumanika intwara ati twebwe ntibishoboka. Ni ikibazo kiza kuba gikomeye cyane mu rugamba. Ngaye nguko nuko bimeze mu rugamba cyangwa se mu bakuru turi kugenda dukuranga mu bice bya za Uvira indani. Tukiraho rero nigeze kubabwira ku kantu ka General Masunzu wenda tutarataruka hano. Nigeze kubabwira ku kantu ka General Masunzu. General Masunzu muribuka neza abajenerali bamaze iminsi bafungwa. General Masunzu amakuru mfite ngo nuko yahawe condition yuko mu gihe Uvira ifashwe ashobora kuzafungwa. None amakuru nkura ahantu
arambwira ko uno mugabo anytime umunsi ku munsi ashobora kubona urugamba rumubanye imbere nge nawe akamanika amaboko. Kandi ikindi cya kabiri burya reka mbabwire, wenda mushobora kumva nyine Masunzu akora amabara, akora amashyano, ariko umusirikare wese aba ari nk'imashini, aba agomba kumvira sebuja, sibyo se? Abagomba kumvira sebuja nawe akarwana nk'umusirikare. Masunzu ni umusirikare, Jenerali Masunzu ni umusirikare, buriya M23 iramwumva cyane na Makenga baraziranye, ni umusirikare, aba barwananye barabizi, ni umusirikare. So rero kumanika amaboko kuri we birashoboka cyane, birashoboka cyane kuko nta garuta bace ko kitambwe, nta ruta ba Christian wacu yose ngasa bari gufungwa, nta ruta ba John Numbi bari gufungwa, Filmoni Yave, yego, nta ruta ba General Filmoni Yave bari gufungwa. Rero ari kubera bakabona ukuntu bana basirikare bari gufungwa, ba Filmoni Yave bari gufungwa, akavuga ati nanjye ntaho sigaye. Bakunda kuvuga ngo rusibiyeho ruzanyura. Rero yavuze ati nanjye ndabona anytime saa kwisaha nshobora kwisanga muri M23. Ese koko birashoboka? Muri comment musubize. Birashoboka ko Jenerali Masunzu yakisanga muri M23? Birashoboka cyangwa ntibishoboka? Mu rugamba nta kidashoboka, n'abandi bagiye bihuza, ntabwo twari tuzi ko bishobora kudashoboka, ariko ibi ngibi ni ibintu bishoboka cyane kuko ibimenyetso birahari. N'abandi bagiye bafungwa kandi baraje kuri front line bakanaraswa, bagasabwa ubusobanuro bw'impamvu ibice byatakaye, bakaraswa pe. Turabizi bace ko kitambwe bararashwe, Rwindi yarirukanse bamukiragira yirukankaho, abantu bapyakira umwami bararashwe, barasibwa kuri front line. Rero sasa kugira ngo Masunzu ajye kuri front line azi neza ko we bamuhigisha uruhindu gutatamanika amaboko akavuga ati ngewe reka dufatanye urugamba n'ubundi. Rero byose birashoboka. Rero nimubone no nkubiri imeze gutya, ari nkubiri ya Uvira ihari ndetse na Kisangani tugiye kugaruka mu kanya, mugire ngo umugabo ntiyamanika amaboko, yegagiye kurwana urugamba rwa nyuma, akoresha indege, akoresha za Sukhoi na M23 nayo nababwiye ko Sukhoi ya gahunda yamaze kuzimanura. Turi muri report ya Sase na Mageruhi, turi muri yamaze gutegura abana. Sukhoi zikozwe neza, yafashe ku ruhande rwa Leta Kinshasa ari mu mujyi wa Goma, ndetse n'ibifaru na za BM21. M23 nayo igiye kuzimanura izifatisha umujyi wa Uvira. Babanje kurwana urugamba rwo hasi ku butaka, amakuru agamira ko urugamba rwo hejuru narwo ruri kuza rwirukanka cyane. Ngira ngo hari muri kubyumva, nizere ko turi kujyana. Ayo niyo makuru ahari mu buryo mwe cyangwa ubundi, So rero Masunzu birashoboka. Nge ntabwo navuga ngo ntibishoboka, ariko buri kimwe cyose kirashoboka. Yamanika amaboko akajoininga force kandi bamwakira nkuko bakira n'abandi ngaye guko. Hanyuma amakuru avuga ko Jenerali Masunzu nawe yamaze kubamanuka ku rugamba, akuza gukomandiga urugamba, ngo iyo bamaze iminsi batamubona birashoboka ko abana bari bacitse intege, cyangwa se aje gushyira mu motivation, maybe ko atacitse intege ahubwo aje gutanga motivation mu rugamba. Aje gutanga motivation mu rugamba. Aha ntekereza neza ko ntibeshye, aje gutanga motivation mu rugamba. Aje gutanga motivation mu rugamba. Abana iyo bamubonye barwana, bisiga insenda kabisa, bisiga insenda, bakavuga ati natwe ntabwo turi buze gusigara, turarwana mpaka niba boss wacu yaje, afande yaje, nta mpamvu yo kutarwana. Amakuru avuga ko rero uyu musirikare yamaze kuba amanuka ku kiwanja ari tayari cyane. Ngayo nguko nuko ibintu bihagaze. Ahangaha ntabwo za kuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma ikindi, reka twinjire mu rugamba rwa za Ruvunge ndetse na Sange. Nkuko nababwiraga, uru rugamba Ruvunge hakomeje kuba urugamba mu kanya gato cyane. Nibwo rero amakuru avuga ko ngo ingabo z'u Burundi zagabye igitero karahabutaka karundura kirimo ama misile aremereye cyane kuri M23. Amakuru avuga ko rero M23 nayo yakomeje kwirwanaho mpaka, ariko biza kurangira nayo iri gushaka gufata neza Ruvunge 100%. Ariko ngo umurundi ntagashaka ko M23 yakigarura Ruvunge naka na gato. Reka yatsitse aravuga ati ntago dufatana Ruvunge, ntibibaho, ntago dufatana Ruvunge. Rero urugamba ruri kubera Ruvunge narwo yabana ngo nakasa mutwe kabisa, ngo nakasa mutwe rikasha makokero. Ahangaho ni muri Ruvunge ku buryo bukomeye cyane. Ikindi uyu munsi muri Nyangezi nta rugamba rwahabaye, nta saso ryahavugiye, ariko muri Ruvunge ho hakomeje kubera urugamba runaguyemo abasirikare bagera ku 8 b'ingabo z'u Burundi. Yego,
hanyuma iyi ruvunge ngo bashatse kuyijyanamo abacanshuro, umucanshuro aravuga ati reka reka, ati ntabwo turi buryo hari ahantu, ati mwe murimo mutugambanira. Ikindi umuzarendo nawe aragira uti nubwo bameze bityo abazarendo ngo bagomba guhindurirwa izina. Ari ne makuru ahari ngo abazarendo bagomba guhindurirwa izina, abazarendo ngo bagomba guhindurirwa izina, nibo babisaba abakimama. Izina ry'abazarendo ngo bari kurihindura. Buri muzarendo ari guhabwa agaciro cyane ku rugamba. Umuzarendo burani bagiye kumuhindurira izina, buriya izina abazarendo wenda nubwo ngo risobanura patriot cyangwa se gukunda igihugu, ariko abazarendo ni ry'ubandi, ni ry'ububobo. Niba ari ry'ububobo rero bababwiye ko izina bagomba kuri bahindurira, turaza kumenya izina ryaryo ndetse n'icyo risobanura, ibintu biraza kuba bimeze neza 5/5. Ikindi amakuru avuga ko M23 yamaze kugera mu gace bita Kajaga ndetse ariko kandi na Rubarika. Kajaga abantu bari haraza bavira barahazi, ndetse na Rubarika hakurya uzamuka hakurya ngo yamaze kugerayo muri ibi bice. Ubwo rero amakuru avuga ko ibi bice ngo nubwo hageze ku buryo butoroshye ngo habereye urugamba rukomeye cyane kugira ngo tuno duce tugizwe n'abazarendo ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR kugira ngo baturekure, habe mu rugamba rukomeye cyane, ariko biza kurangira M23 ihageze. N'ubu tuvugana ngo hari ibirindiro bikikwakamo umuriro w'amasasu ngo batari kurekura mu buryo cyangwa ubundi. Ngaye nguko rero izo ni update nyine tuba turi kubaheza zaho urugamba ruri kubera. Hanyuma andi makuru nkababwira ko tuzamutse ejo muri territoire ya Warikare ukagaruka nyuma ngaha muri Pinga mu mugongo wa Warikare cyangwa se aho winjirira iyi Pinga. Ubu tuvugana misile ziracyari kwakamo umu FARDC ari kugaba igitero karabutaka cy'umuriro ku mutwe nyeshyamba M23, ndetse M23 niyo ishaka gufata Pinga ariko ngo byanze n'ubwo umuriro uracyaka. Tugende ku gitero cyazindutse mu gace ka Ihura hagafatirwamo aba FDLR benshi. Ubu tuvugana ngo muri mugoroba M23 yamaze kwigarurira Ihura yose nkuko yari yamaze kuyakwa, bari bayikubise barayikinagiza. Rero urande rwa Kinshasa urumva ko bari tari cyane, ibice byo byamaze kugenda byigarurirwa 5/5. Andi makuru kandi aravuga ko muri territoire ya Warikare M23 amaze kuzenguruka territoire ya Warikare ngifatiraho ya Rubutu ndetse irekeza na za Tingitingi. Abenshi bavuga ko ngo yagiye guhagarika ibituruka Tingitingi na Rubarika, abandi ngirazenguruka girashaka kugotera icyarimwe, ariko ngo yamaze gufunga imisada iri guturuka Ikisangani. Bivuga ko rero ngo ishaka kurwanya urugamba rwo mu nzitane rwo gafungane, bamaze gufata kubona intwaro zirasa umuntu begeranye bari close ngo kandi ku buryo bwiza cyane. Ubwo rero hagiye kubera urugamba rufata territoire ya Warikare. Ngaye nguko nuko bimeze aho ngaho mu rugamba ruri hejuru hariya. Ikindi amakuru avuga ko Kisangane hari umwe mu basirikare warashe abakoloneli, turibuza kunyura tumenya ibyabo ndetse n'icyo barasiye. Gusa iyo operation ntabwo nayikurikiranye ku buryo buhagije cyane, ariko Kisangane akaba habonetse mu by'ukuri urugamba ruri ku rundi rwego. Ngaye nguko rero izo ngizo nizo ntambara ziri kubera muri ibyo bice mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Songo nguko shatse rero nanasoreza ahangaha, ubundi nkaza kubabwira nti ibintu bimeze bite muri rusange. Kambabwire ngo mwakoze cyane rero, hanyuma tudakwa dusubira amakuru yacu turamutse tuyimenye update indi twaza kuba tuyibahiriza kuko muri abantu bacu. Mwakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.